Fashal fungo yak shibodol CPIM ni adong pabitro korni nogo red khlaika crime branch ashalo agotla ramnogor te khoirpur ni bini nogo asumsa red khlaika crime branch te police ni kusuk adong rok aboni yagulo jora kolongma romoi interrogation khlaika bono crime branch ni adong rok 28 crore rangni kese kereng khlaimani koksilja mungo lai thangnai 1 July salmariwo yakshi botol CPIM ni adong pabitro korni mungoi Bojong Nagar Thanawa khlaijamani FIR Tripura Police ni Vigilance Branch ni DSP Jeremiah Darlong khlaimani o FIR case no tuyi chaitogoi naitungnani bagai NCG Thanani SDPO Priya Maduri no rajangmani barja case o Jika Project Department of Information Technology OBC Corporation TIT NIT te Industrial Development Corporation no khoboi dal bidal bedengni samung humungo case kereng khlaimani tisajaka koksilsamo bini sakawa Bojong Nagar Thanawa under section 13 close to Section 13 Clause 1 Sub Clause C of Prevention of Corruption Act kerango khlaijaka FIR of Financial Corruption ni case of puila beremo phasalo pabitro korni Agartala Ramnagar te Khoirpur ni bini nogo asumsa red khlaika crime branch te police ni kuchu adong rok oboni yagulo jora koloma romoi interrogation khlaika bono crime branch ni adong rok bini tongmani joto property no tuyei chachogoi naikha crime branch te vigilance ni adong rok Bureau Report Sini Khorang